täna me loeme teile ette siis top 10 meie klassi crackhead'e. Number 10. Rasmus. Number 9. Kaspar. Number 8. Ken. Number 7. Ander. Number 6. Jõnsu. Number 5. Sander. Number 4. Hendrik. Number 3. Riko. Number 2. Erki. Number 1. Veer. Lootusauhinnad lähevad siis sellistele inimestele nagu Reijo, Hans ja Erik. Aitäh vaatamast!